Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi channel kita Hafiz Otomotif. Oke guys, kita hari ini review dulu mobil Brio Satya 1,2 manual 2022, warna abu metalik, abu metalik, pajak tanggal 8 bulan 11 2023. Yang berminat silakan, harga buka 140 ya. Barang model lah. Aduh, tak kejengok kilometer 34.000. Brio Satya 1,2 manual 2022, warna abu-abu metalik, pajak bulan tanggal 8 bulan 11 2023, 140. Yang berminat silakan.